Hello guys, no jotono phai kaham from kam YouTube channel lo tini bo video khe chung nai leina tini khe chung keha khupor kaham ni kauno tui se sayek na leina bo khupor khe chung Tripura ma nango Assam ma nango Mizoram ma nango jepho bru yani masule pa ha bru ma nangni khe keha khupor kaham age chono keha khang tui saye ri moma khupor se abo khet main khe bonaro sapa naye no tongna bo brima ni sapa bo brisi khlabri nei thoma khe ongi tongo bo bini sapa bo bungles po tao chung bonus kang silaigrana bo bungkhe bo bini mungkhe ria riang se akhe bini borsi roke tao borsi kholphe tham ba 23 tao bini mkhe bungkhe gobindo riang yani hani msayu se bini phake gobindo riang akhe bungtongmo parakhe bale guwara Assam ni se bungkhe bini state ka Assam ha ke bungtongmo parakhe guwara akhe tre bini district ha Karimganj akhe bo bungkhe tao APSC exam pass kheye tao bungkhe keha officer ni level lo tao bung keha chakri mai ha inke bini officer ni level ke buktimao inke bungkhe FDO officer se FDO officer mo ke fishery development officer abo ke ha bini post ba bini officer ni level lo bung chakri mai mo ake bo APSC exam ke tao bo chini Tripuran kauno satha asengke chinpo ke TPSC exam ye tongo kha budima exam mo bungkhe pass kheye Assam Public Service Commission boma entrance exam no pass kheye bung abo exam no crack kheye tao bini post ke ha fishery development officer wo bung ke ha FDO officer inke tao chomboro bini borsini kauro no sayeta asingke boro bini borse only 23 years ba borse kholpe tham chusko borse kholpe tham nim sio no bung ke ha APSC exam pass kheye FDO officer ongha ke bodi kheye bung bodi ke officer ro ongi phimai mo role officer exam ro pass kheye bung bodi ke ha officer FDO officer ong phimai mo role chongba rekhe bruma nangwo bakhan ongmayo akhe bruma nangwo mkhang mayo nei makhe bung chono kheye phno ha kharomi bole Assam muhachu ya chonjo to Tripura Mizoram je tin tonai jaga ni pho bru hiye ong tonai masu le ba bru bongso ong tonai ro su le joto se bo video no no ke khaksange bo bini khupor no khna singke na ro khaksange ma tongwa no ya ro joto no pa asa keyo are min no le no ni khakchamo ko ro le no let ma samchupi na ro video to lawo comments khiye bo chini brisi khlama ni bo pano ke na ro saye comments dike ang no ni khakchamo ko ro bo siripidi keboro ang pho sisa kau sanin chupio bo chini Mrs. Riariang ni bo pandawo kheye akebo bungbodi khiye keha exam pass umphiye keha officer level rawo bung chakri mai phimai mon bo pandawo ninsa kawo puilawo congratulations rio nungno nini naisumom thaino so plong khemai mon bo pandawo nungno trevis kawo pho isor se nungno srabo reply tongtho arongmi bain channel dikhe nungno keha congratulations ya phio nungno keha khaksamo kaw masa phio khetre je naye tonai joto takum khorole naule bochini Miss Riariang ni bo pandawo khele nolet ma khaksamo kaw sanim chupi noni jan jani khaksamo kaw naro comment so ke naro soiye khaksamo kaw ro samainai khetini ni video le bono bo video no naro chai asingka like khedi ketre channel no subscribe ke konya ta asingka subscribe kheri di trebodi samunchuma video shona ro bis ka phone so phime nen bo pandawo khet chonchi ma lephina trevis kam video tinle chemboro no kathograna no video no rai samunching kathaw yanjora nai tumon bo pandawo no jotono khakchanga